بسم الله الرحمن الرحیم. گلی مسلمانت دوی واضح خدا امی بحثا گم هو وقت هر مالا هنکا گرک مهو ازنه بخوازه و مهو سلام الواب که هیچ نوکا مهو هر مالا و امی بحثاوی بکن. خدا عز وجل د سورة نور آیت 27 دا وها گوتیا بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي قلي إنساني قو إيمان آنينا جغيني مالا خوا نچنا مالا تكسي حتى قون إذني نخوازن ون سلامي لوانكن إذن خوستن و سلام دائين و هيج نوكا قوم هو هري مالا وا دها بخير ترج ورا داقنا وين لبيرا خو بينن ون فهم بكن. يعني وقتی قوم هو چو مالا جامع رکی مالا براك خوي مسلمان گرک پیشی مهو إذني بخوازي وقت إذن دانم مهو جنوكا داخلي هندروب بي. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها گوتیا یا اوان کسی کو بزمان خوا ایمان آنینا لهي ایمان نکت یا قلبی وادا غیبتا مسلمانا نکن يعني دبای مسلمانا را دحقی وادا نشتغل تفتیشا عورت و نکن نل پیوابن کونه خطا کوا ببینن جبونا کونوا بهت کنن او کسی کو دپای تفتیشا عورت برای خوی مسلمان دبی یعنی دوام لی لپیوابی کا خطا کوا نابینه جبونا و بهت کنه یہ گولو بکه خدا عز وجل یہ تفتیشا عیبی وی که ولو کو ادمال دجبه خدا یوی هتکینی. گلی مسلمانا انس کوره مالک خدا جی راضی به 10 سالا خدمتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کر دوام لی پیغمبر ربو و پیغمبر لی باورد بو. روزه که پیغمبر علیه السلام صرک عيشك دابر حضرت أنس وقوش كثيرة نبيجا وقتك حضرت أنس درنگ هاتا مالي دياوي جي پرسي گو چما تا ايرو درنگ هاتي مالي حضرت أنس گوت گو پیغمبر خدا گو رفك دابو من حتام او گو رف بيك آني جبر ويكي از درنگ هاتم دياوي مراق كر گو ما او گو رف چبو حضرت انس گوت افسرکاد ارامنو پیغمبر دیا از نابجم کیفا دیا حضرت انس گلکی هات گووا کوریوی تربیه که خوشکستان دیا گوتنا پیغمبر گوگوتی نبجشت کسی را محافظت که سرا محافظت که کیفاوی زحفات حضرت انس وقتی کتبر وفات دا اف گوتن ج اصحابیا را گوت گو پیغمبر علیه السلام سرک جمره گوت بو ما او سر ج کسیر نگوت ما محافظه کر یعنی مسلمان گرک سرا محافظه بکن نل پی تفتیشا عیبه هفدو بین دوام لی محافظه گوتنا بکن کاربن گوتن گوش کسیر نو نگوتن ومحافظة بكن خبردانا ما داوي حمد ربي عالم ربي.